Ubunge wa gĩcigo mbunge kĩa Imenti North Rahim Daud no rĩte thirikari kũrekera kĩgĩna kĩa maskuru nikĩo capitation kenda kithomo kiumba kwithirwa gĩtĩkwa ngaratana kĩarĩa mambũrene jari twa skuru ne primary ya Mwiteria. Mubunge ojo agĩta kithomo kiomba kuuma kethira kĩgĩna gĩkĩ gĩtirekerwo ndi aritwa bathengerete igerio no akiare musiasa Florence Kajuju ugĩte barabara itene thaiti babatere kurungamana maguru jojaire na gũtetera kithomo. Antoneawe munini wa gavana Meru Linda Kiome augĩte nĩ bairutanĩrĩte bara kumbĩkĩka kenda kwandĩka arimũ ba ECDE ĩrĩ njĩra ya kwagĩrithia mbũrũ gĩthomo. Mũthuri Muriuki na Choi Kenya ĩrĩ njĩra ĩmwe gũkĩra wĩru gĩthomo gĩa CBC na kwĩthora bakĩonania na ũrĩa bagwĩtana mbere na cukuru ya Mwiteria primary nĩmbĩte kũthithia kĩatho kĩa gwĩtithia ngathĩ ana bara barĩ PP2 nĩkenda bomba gwĩta grade 1 and promote to grade 1 in the year 2026. Kulingana mwalimu munene agwĩte ndũbũ bombekene nondũba wĩru bwa aciari kwĩthora bagĩkĩra kĩthomo mũno gũtĩna mateta. Wazazi wa Mwiteria, they never complain. Mimi wanasikia kwa redio akisema ati wameitishwa kuku. Mwiteria tukisema ni kuku ni kuku. Tukisema mbuzi ni mbuzi. Tukisema ni kupika cake ni cake. They never complain. Yani kuona watoto wameenda mbele and that is why we excel. Kiri kiatho gĩkĩ atongire mwanya bakinyĩte arinya munini wa gavana Linda Kiome ũraugire na andika gĩtegati kũraja bathia thĩna mbodi ya wandikani baketha bakiandika arimũ ba ECD batwe tubangĩte schemes of service ya ritani ikenda bomba kuthithirwa promotions chiango gichiao kuma grade ire bare ikenda bomba ikugwata muchara jo mwega na kinya bomba igwitia career wise already tubangite nenko manyaritani igitarete kuraja public service board erekia kwamberia nguge ni ora kwena hitilafu kidogo batwe ja thirikari ituibangite na bukathithirwa promotion kuringana na schemes of service. Number 2, it is our policy that aritani bare already bendene skuru bagita na bagwatiri ni PTA bawibo bakethra bare aritani bambere kwa considered ikenda bomba kuona ngugi tukaletia ndebite ngavana wetu atuwete ngavana mbaru bandu yato kone ya manene turadura kugea kaende lakini ande tukona ndebite ngavana ya kireria na mwangana andike atho kuthongoma the man was been there gutariria mandu gutariria sasa rurure ari rokura ari mantu maendeleo tuthithie indi na matukare matunda ya thirikari turarwirite nondu enda ugire nteonga mwanga tukare bwega indi amna bubu minister Michezo na Mbe Mbithi ethwa akiuria mukambithane munene no mathakome gutigira kotiana ikujandene county Meru nekenda kuthira makamba jaja kuonekana muno yegia na banini lakini ibo kumenya advocacy area CJ atwire kuruira kiriana chudwe na actiere reku na Sexual Offences Act i contribution ye CJ lakini nande murombe nyawende aza Mwiteria itokwenda court yetu ana aza mutindwa ikenda court daika manto zegie offenses zaicha defilement tokethro at least ana ibo shugurikiro haraka endaze bagekero ndene teko further delay mwaka zomwe muntu anarua lakini ibo tonkaniaza corruption imbi justice karaga kureana batwe togachitira tutongere tu governor ko defendiana beto ikenda bethro ben opportunity kuthoma tiguchetherwa aza na muthiene mubungano Imenti Rahim Daud akiarire mantu jambeca kuja cukuru ureko thoicereri etho nyakirotera mantu ja CDF urekurikana magatwitite ikethwe kithira. Upande wa capitation tunataka kuongea na waziri. Kuna shida kidogo kwa serikali, tunataka kuangalia mambo itafanyika aje ndio capitation iweze kurudi kabla ya hii term iishe, watu ama mashule zipatiwe pesa zao, hiyo maneno iishie hapo. Raila alisema CDF imalizike, kuna watu wameenda kotini
June 2026 ndio mwisho ya CDF, lakini hata CDF ikiondolewa upande wa national government ama National Assembly, hiyo 2.5% hakuna vile itaenda kwa county vile Raila anataka, itabaki tu kwa serikali kuu. Alafu sasa tutafute hizo mabasari na hizo mambo zingine, ikiwa tunaenda huko Nairobi Jogoo House ndio tutafute. So mwalimu, baada ya June 2026 utatafuta Mheshimiwa Rahim, utaenda paka Jogoo House utafute kama utajengewa, kama itaenda na minister pali kwake, hiyo sasa ni bahati mbaya. Ontobere Nyabu urwari mbunga mweko na county Meru Florence Kajuju etho akiorotera. Because our Mheshimiwa Rahim spoke about CDF being no more in the year 2026. When we joined Parliament in 2013, CDF was in the same stress. The court had said that it's going to be done away with. Tulitetea, tukatetea CDF, mpaka ikawa NGCDF. So mimi naomba waheshimiwa wetu wale wako bunge wasiachilie, sababu CDF imesaidia. Muthuri Murioki, weru weekend mutujo Kangangi.